Kok pembawaan? Nggak tahu kan masjid anjing, nggak boleh. Anjing nggak boleh, anjing. Orang masjid nggak boleh. Dosa. Walaupun suami pakai nolak juga. Masjid nggak boleh, anjing pakai masjid juga. Tapi lo nggak mau kawinin suami gue di sini. Apalagi Katolik. Apalagi Suami gue Islam. nggak tahu Islam, Katolik nggak tahu. Penting rumah Allah, masjid. Nggak boleh masjid bawa anjing. Anjing. Kan gitu, kamu mau nggak suaminya diambil? Siapa? Siapa? Ayo, rumah Allah. Gua pakai otak. Lo pakai otak. Ditipu dulu. Pakai sepatu masuk masjid bawa anjing, ibu-ibu ini. Ya Allah, kelakuan orang